Menteri Ketenagakerjaan Kejelau ba Wailadmiki sila wal kemen skem ba Kejelau miglaya kan sa penmi ia ki nongpeitkai kenjat bor gi bekensai tang hakari henrei hakapertairu kani kalong namar ba Kejelau ka ayat syakmat bantai ya kemadan kenjat bor ke bahetam hakari India ke ban ngiam sau pohajal ngot ki nongpeitkai nalol kejidon kam gi babiang nadong syadong kumbalong syagwei parkiri Menteri ong ba ondal adab ya kini kemadan kebelabu thong ban pendap hapo lai penru benai Kejelau kan saki ya kejingat ka gi bahe ban wan nabari bat kani kan kentiu ya kisamla Kejelau lamang ya kini kemadan ha kejinglut ke ba nyos pa live aklo tengka hamau kanu new shillong तो का मोखनी का कैपेसिटी करे ची कने का 40,000 सब हजार Lanu pin pendap itu dan kata तो का कदे का 36 मन ते तंबा menta te ni yo ikat kum ka speed jong kontraktor TV ikan nila ban pendep shwa ka taru mut radap kan ni mut kan pin peniat kemno pidon ai sibuk kan IT ki society kini di kan peniat bik sokar gitu menta hadu menta tingin empat dia decide ya kata namar it's such a big stadium tingin hap ngin sap ya syong pa hap ya pet ba namar ka maintenance sang man maintain ya turun dai ka bakai namar ka it's gidon kam ya ki bru ki ba long qualified ban you know there is so many thing ban maintain ya gitu la da pi pet tang man taru kum hapo JN ro tang tu natural ground ro kalong dai ka basuk ban maintain wan man taru we are employing somebody from human ban maintain ya gitu ki natural ground te pis ngau thu ba kat ka te ka ayu mo ka ba 700 crore plus project te ngidon kam te ya kata pan namar ka de construction kadang ya te we are on the process in the coming days min saya syong bang kum no ngin penia chakaman try pikir tim dan radap kan ni ka so ka jela mikhaya kan permi kita ki player game syuki national international ni kemno kadan ka thong yang so namar ka thong that is the end plan mo namar ka te ka tahi ka te ka jing thrang jong ni ro ni kwa ba một namar ni yo i ba ki player jong ni la de ki le kai bat ki bakham salor le ni bakham dan kata ka sap te ki jong ni ro ki men toy ken tingi kwa ba actually một ki tournament ki international level tournament ken long hang ne ken nang ban boost ya kata ka inspiration jong ki players but jong ki nong song snong hi baro ban tristom haka football ken te definitely on ni kmi lenti ba on dala dep kan ni te kumbangin yo i ya kita ki national but international level games te definitely nga tharai ba ngin so yo i players jong ni ro ken ki ban sa mi khmat yang i up to that level ken